Kraljevska vinarija Oplenac Topola. Kraljevska vinarija je nukleus srpskog vinarstva. Početkom 20. veka to je bila najsavremenija vinarija u Evropi. Deo je zadužbine kralja Petra I na Oplencu i nalazi se u okviru samog zadužbinskog kompleksa Podnooplenca. Pod vinogradima, čija je lokacija na samom Oplencu, trenutno je u punom rodu oko 10 hektara. Zastupljene sorte su Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Blanc i Cabernet Sauvignon. Projektovani kapacitet vinarije je 250.000 litara sa 39 hektara vinograda. Trenutni kapacitet je 40.000 litara sa 12 hektara. Za turiste je veoma značajno da se u sklopu Kraljevske vinarije nalaze muzej vina i vinarske opreme, arhiva vina sa početka 20. veka, kao i samo sedište udruženja vinara Šumadije sa multifunkcionalnim salonom koji može da primi 70 do 100 posetilaca, VIP salu za poslovne sastanke, kuhinju i regionalnu vinoteku sa prodavnicom svih šumadijskih vina. Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog video materijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.